Free one of your consent for from one and often Marche Bidreni or Penny Okudzeto Samuel or Penny de Aquadan, Equia Pan or Memus when she nipa fa who didn't ye dear one some sort Commission on Human Rights and Administrative Justice. Eternity as a CHRAJ when himself was Rada. Penny one on Wayatra for at the National Cathedral Board of Trustees and Reverend Victor Kusi Boateng said that one sub Penny Quano and Idini Ascenso dear being in crack, be said the Dino Sadan Corner, Penny Fonse, no shame. Emrashe Bejani one of Tom Samuel Okudzeto Ablakwa Edia the Serenkrata Akoto Commission on Human Rights and Administrative Justice ye chanity as a CHRAJ for nim so mama shemu emfa church for ya wada National Cathedral Board of Trustees Reverend Victor Kusi Boateng enu yemu esanse okura hyenso die mienu ye ni se ba ne saa ewo omayi emrem saa de Serenkrata yi refo yenu enra ta esomu Wankrata ni munso osai echire muse sika Ghana cedi opepe mienu echiripo ensia bi efree National Cathedral Secretariat wo eko NS Talent Center Limited ya eye osofo Reverend Kusi Boateng ene ye ne dia nanso edi fofra eko eye kwabena edujamfia enimu a wankrata ne so no eye Reverend Kusi Boateng edia owura Ablakwa ejitu musampa odi ade Serenkrata akoto CHRAJ ni mu abra woni Daily Graphic etwetwe enkomo na wo chire mu se wo pese Ghana mra Article 218 CHRAJ ena ewo hutu odi edi ewosa asemwe emu ochiremu wankrata ni mu aka se ensonso ye bia enna kwabena dujamfi ene Reverend Victor Kusi Boateng entem esanse wo mu nyina eyi nipa baako na nipa baako ani din epiemu ene shela eshen ya woni kwabena dujamfi no ene ye directors ya wo mu eda GNS Talent Center Limited no ano senti wototo asre CHRAJ se wonye nhwehwemu fan se bayi a enipa mienu a wondin apie GNS Talent Center yimu a osu se woye nipa baako no wonfa ho nhwehwemu emetudwa enkrata ni nyina kowie se owura Okudzeto Ablakwa epese wo kire se Ghana cedi opepe mienu echiripo nsia no National Cathedral Secretariat etua editor GNS account a eye Reverend Kusi Boateng dia wabra wanya adwuma bia ama wo mo